Ассалому алейкум дӯстон. Инак идома медиҳем омӯзиши забони русиро ва дар ин навбат мавзӯи мо аком ачом, яъне дар бораи ки, дар бораи чӣ, дар куҷо, яъне где. Ва ташаккур мегӯям барои онҳое ки ҳамеша бо канали мо ҳастанд, лайк мегузоранд, комментарий мегузоранд, поделиться мекунанд. Муваффақ ва саломат бошед дӯстон. Инак чун ҳамеша лайк, поделиться, комментарий ва рафтем. Аввал биёед меомӯзем оиди пешояндҳо, яъне пешояндҳои в, на, о, при. Яъне вақте мо муошират мекунем, албатта в газете ё ин ки на балконе, о чём-то, при этом, ин чиҳоро шунидаем, биёед имрӯз оиди истифодаи ин пешояндҳо андак меомӯзем. Барои мисол, ҷонишинҳои шахсӣ, личные местоимения. Мисол, агар мо дар бораи худамон суҳбат кардани бошем ё нақл кардани бошем, яъне я мешавад обо мне. Ман дар бораи ман. Ман дар бораи ман. Они, онҳо. Онҳо дар бораи онҳо, аних. Менависем о них, мегӯем аних. Чинаре ки дар боло буд, обо мне менависем, лекин обо мне мегӯем. Ты, ту, о тебе, дар бораи ту. Ты, о тебе, ту, дар бораи ту. Он, о нём. ӯ дар бораи ӯ, ё ин ки вай дар бораи вай, вақте агар писар бошад, яъне он о нём. Хуб, он о нём. Ана агар зан бошад, о ней. Яъне о ней дуруст аст. О ана намегӯем, о ней. Мы, мо, анас, дар бораи мо. Мы, анас. О нас менависем, анас мегӯем. Вы, шумо, авас, дар бораи шумо. Вы, авас. Шумо, дар бораи шумо. Инак дар хотир нигоҳ медорем. Мисол, агар дар бораи шкаф гӯем, ягон чӣ мо дар шкаф бошад, мо мегӯем в шкафу. В шкафу, в шкафу. Хуб, охираш у в сар мешавад. В шкафу. Угол, кунҷ. Углу, дар кунҷ. Угол, кунҷ, углу, дар кунҷ. Чет, дар чет. Пол мешавад на полу. Чизе дар пол қарор дорад, на полу мешавад. Сад, саду. Боғ, дар боғ. Лес, в лесу. Ҷангал, дар ҷангал. Лес, в лесу. Ана акнун мост на мосту. Лес в лесу мешуд, мост бошад на мосту мешавад. Ба ин албатта бояд аҳамият дод, барои ҳамин хуб мешуд агар то ҳадди имкон ин чизро дар хотир нигоҳ доред. Берег, на берегу, яъне мо у берегу намегӯем, ё ин ки в берегу намегӯем, на берегу. Берег, на берегу. Аэропорт, в аэропорту. Аэропорт, в аэропорту. Год, в году. Год, в году. Ряд, в ряду. Яъне қатор, дар қатор. Ряд, в ряду. Хуб, идома медиҳем. Ана акнун вақте мо гуфтанӣ мешавем оиди якчанд шахс. Мисол, сыновья, яъне фарзандон, писарон. Агар дар бораи онҳо гуфтанӣ бошем, о сыновьях. Дети, дар бораи бачаҳо бошад, о детях. Ба охираш аҳамият медиҳем. Хуб, дар охир ях пайваст шуда истодааст. Родители о родителях. Хуб, братья о братьях. Дочери о дочерях. Друзья, дӯстон о друзьях. Дар бораи дӯстон.
матери, модарон, о матерях, дарбораи модарон. Сестры, хоҳарон, о сестрах, дарбораи хоҳарон. Мужья, о мужьях. Люди, одамон, о людях, дарбораи одамон. Гости, в гостях. Яъне меҳмонӣ в гостях дар меҳмонӣ. Дом, дама. Хона, хонаҳо. Агар мо инҷо дома мегуфтем, дар хонаи мо мешуд. Дом, дама, хона, хонаҳо. Аҳамият диҳем ба ин слайд. Инҷо низ мо дар ягон ҷойро вақте дар назар дорем, яъне в институте, в университете, в школе, в классе. Мо ягон бор намегӯем на классе, яъне ту дар куҷо? Ман дар мактаб. Ты где? Я в школе. Хуб, мо я в школе намегӯем. Мо в школе мешавем. Я в группе. Я в магазине. Мы в театре. Он в клубе. Мы в городе. Мо дар шаҳр. Мы в стране. Мы в России. Мы в Таджикистане. Вақте мо дар ягон ҷо қарор дорем. Ана акнун инҷо низ дар забони тоҷикӣ дар истифода мебарем мо, лекин бо забони русӣ бошад, аллакай ба ҷои в на истифода мешавад. Яъне на курсе, на факултете, на занятии, на уроке. Ту дар куҷо? Ман дар дарс. Ты где? Я на уроке. Аллакай мо инҷо я в уроке намегӯем. Я на уроке. Я на экзамене. Мы на рынке. Мо дар бозор. Мы на дискотеке. На вокзале. На вечеринке. На спектакле. На площади. На улице. Дар кӯча. На стадионе. Дар варзишгоҳ. На юге. На севере. На западе. На лекции. На родине. Яъне вақте мо дар ягон ҷо қарор дорем. Инак, о ком, о чём. О ком дарбораи кӣ? Я думаю о своей семье. Ман дарбораи оилаи худ фикр мекунам. О чём? Он рассказал об этой истории. Ӯ дарбораи ин қисса нақл кард. Дарбораи кӣ? Дарбораи чӣ? Думать. Подумать. Мечтать. Помечтать. Вспоминать. Вспомнить. Знать. Узнать. Яъне донистан, шинохтан мисол. Забывать. Забыть. Яъне забывать якчиро мунтазам аз хотир мебаред ва вақте ки умуман аз хотир баровардем, забыть. Дар хотир дорам, яъне помнить, вспомнить. Помнить ин вақте мо ҳамеша ин чизро дар хотир доштем, вспомнить шояд нав ба хотир овардем. Говорить. Говорить, сказать. Писать, написать. Читать, прочитать. Спрашивать, спорить. Сообщать, сообщить. дӯстон, шояд андак муҷмал буд, андак маълумот зиёд буд. Албатта дар намоишҳои оянда ҳар яктаи ин мавзӯъро мо муфассал боз ҳатман дида мебароем. ташаккур ки ин видеоро тамошо кардед, лайк, комментарий гузоштед, бо дӯстон поделиться кардед. доимо муваффақ ва саломат бошед.